nala hi tu na ya aral tla te isu chungchang alian khop maya khotin le muntin maya soi a hloi me maya hian soi hlo chan pakhat chu mi tam tak te anom dan ami khol jok si an huang tau talu tuk ti te anom dan in mi ta te khame ti te le akan ram om dan phung sa meron za lowe ti wang te ani tlang puya in tu na ya dc sang sang ten aral tlan te id card an nei theina tur emo birth certificate an nei theina tur emo Aadhaar card an nei theina tur emo in khawtlang uaime le vc10 pui to lo turin shet pui na le kha pe to lo turin order te an chua hlomani kha kan la shavekin rin omtin hemi malam dei to khan ratlan ten sum do na le hetiang lam kai noi an ti theilo thu doran hon theilo thu te in le motor an nei theilo thu te order alo chua to thin kha sarkar lama tang po in kan shavekin rin omtin tu hnai lo ka kan chief minister in hausa athu soina a aral tlante anom na mun ral muang to po helama han la om thu te tin mi pui non pui na kan ngai mo kan du dan emi free taka in kalpo chungchang mi pui na kan ngai mo thu te an aron soi chua kani kha ala hempo ni sai kan unaw ral tlante mi fel tak tak le mi khongai thak tam takan oma tran pui ngai ngoi ngoi le kan tran pui thin tam tak te pon oma amaro chu chung zinga chuan dam doi ron to ru te tin sum do na ram chang ron mang te le helai muna dan phal lowa do ron hong te le lir thei eng eng amawa ron tikwal te mi tam takan oma chung chuan a fel tam tak ming pon ti chet thina amaro chu enga hian rol khai taka malak na tur dan o omanga ya chung chuan malak ani tok lo ni to boina hriat ta izon hei tun tuma chuan Farkawn khuaten man lak na thar lam oma chu chu kan han tar chuaka nge Farkawn khua hi Champhai district Mizoram khochak lama khopakhat ania kholian ve pa ngai takani tichuan Myanmar le Mizoram in kalpona mun thata ko ma athlang lok man ko ma lar tak Victoria camp CNA camp kan ti kha e Farkawn ramri dep mai om hi ni chuwang chuan Farkawn khua hian ral tlan an kol hle me matin Champhai district tuipui ral om chung le englai ramri shu la te ral tlan thanem takanoma chungzinga chon Farkawn hi akol nem pol takan nirin omani tichon hei Farkawn te hian ni som panga thlathum sang ni som ni panga khan shetira poimo ansua vc le ngo Farkawn joint committee thu chuak ania hengi asang sang ania an kho chung in rel bol dan turte motor tlan dan tur chungchang te sumdong ina dor an man dan doran hon dan tur chungchang te ania helaman hoi lami ke ni chuan han en ho ta ila apangana hi poimo ka ti khop mai kan cher chhok lokanga kumtling lo walir thei khal hi dan bo chiat na ani ange in kumtling lo lir thei khal hi phal ani lo ania tilui kan oma accident to pal ani in dan ange in action lak ani yang ti ania hi poimo khop mai ko sang sang apo kan ken ko tlata poimo khop mai no pang kumtling lo kumsom pariat le tling lo chu ril ru pui tling lo anga ngai kan ni India rama chuan chuwang chuan kan ril ru ala in siam fel tok lo walir thei khal turin an la pui tling tok lo ti na ni chu zon accident to pal thei ati tam em boka accident hi an thlen du em ani ti top mai teang kumtling lo lir thei khal te hian chuwang chuan hei hi ken ko injir tir na te pokan man war poi bo khopin ka ria pasarina kan chiarange ral tlan dor nei hi ti top tha kan tia ral tlan ten dor engchi ma an nei kan rem ti to lova an dor bungrua te chinfel senghoinan thani chung hun pek ni se kan ti heng hian ni somthum pakhat hei hian mei ni somthum pakhat sang ni somni panga thleng a huamang ral tlan dor le bungrua te hi mi puiten khar chhon le khul sak phalani lova an ma ni in ati ral dan an ngai tuang poimo khop mai hei hi ral tlan te dor nei rem ti ni lawani hei hi ani an taka chon ral tlan ten sum do na an ron ran mo heti anga dor pa ngai anga an ron ti hi order kan mu ho to te po khan phalani lo thu te tin motor an nei te po phalani lo thu te po kan hriat to kha atak nge hin Farkawn ten order chu in ting hian an han ti don ani an ken tlang ngei po arin oma hoi takan ken tlang tur pon kadu sakhle mai hei Farkawn khwa hian enge vui vaina mit cheng te tangin vui vaina tam tak oma hengra tlante dor nei chungchang ate le anom dan chungchang ate tin helai bungrua an chin fel len seng hoi na tur hun an pe khi thlani chung hun an pe ka dor bungrua mi puiten an khar chon sak len khul chon sak
phal lo ti hi mi tam tak chuan kan anti makhle maya kan ti mai theya amaro chu amalama po heng Rantlan te hi dor siam lo tur te sum do na ti lo tur te a shil an lo ni to thina chu za zo lovin an lo ti lui le thina chuwang chuan hei chem na ni pa form te po ani theinga tin an bung ruan khar chon sakemo an dor an khar chon sak chuan engemo a thil dik lo a om theina chen kha tam tak oma chuwang chuan thani hun chung an pe a an dor bung ruwa te an lak bel lowa thalpa ngai thani chung an thal reng chuan a zo man em mang ti kha trepot taila a bob loka la lo taila a thome ti chuan pariat na Rantlan lut le chuak tu rengin mani thuwa lut le chuak lovin village level committee on Myanmar refugee VLCMR in report zel turani ang secretary village council Farkawn yani pariat na po hi poi mo khop maya che minister in asoi ang khan anram aral muan to pon la holo tetin mitam takhi aizol vela po hian dor bungrua la atei kolvel thil zor kolvel hi in mo fowin karinga hanzot chiang ve maula hei khoi tanga in la nge ti chon khita an han la an ron chuka ti khan ron sum dong kwal vele ni ani na taka chuan aral muang lo hun hi atam lu tuk lem lo wa aral muang hun tam takom to wa tam takhi chu an la ho chak lo te po ani ange epo ni sela ai Farkawn in ma ron la a Rantlan tam na khuwa tam taka sum do na chungcha nga te tin nun phung hrim hrima te nun phung in an lo na ama khop mai heti khopa in nam in ang le nam in u naw le chen na hun po in nai si hi kan zia lo in ang lo em maya kan tong kam han du da nai nang lowa kan nun phung ai nang lowa kan pathian biak dan po alo in ang lo em maya chuwang chuan nun ho hi ati har sa em maya an ni lam line an mani angin kan in siam ramange kan in thak dang lamange ti lampang ngai to lovin community thar anga tonin siam tam takan oma chu chuan nun phung khote lama te chuan le Rantlan tlem na hmuna te chuan anin siam rem mai theya lungrol takin om mai theya hamaro chu a sang tel anom to na chuan a boi thak chat zu to zela community lian tham takan ron din to china chuan nam anga in lak shan ang chi te tin nun phunga shimshim po khatiang ang chi te tin sum do na chungchanga po harsan na tam tak aron thlen ta thina tin duhuna han hole mai te tin duhuna ron chuk thlale mai te khatianga lut chuak ton kwal vel reng mai anom thina wang khan heng ti ngai ta te po hi lo ri ta heng hi Rantlan huan na wang ngor ngor mo ati du da shim shim mo khatianga shema siam ngor ngor lam khani lowin thil ni phung kan ram lo kal dan sa kan ram kal phung sa kan von him du na ni ti min shet pui turin akan una Rantlan te po kan shet kan shil shedu atin hei Farkawn chuan ma an la a huai sen takin khotam tak hetianga harasar na neile mi pui vui vaina na tak om tam tak po inom ti ka ria heng khote henin en ton ngam dorem an hungin zui ngam dorem hen malak na thatak mai hi chunzom ngam dorem ti kha in ngai tu azui a tha khopin ka ria ani dan phung thilni dan tur oma thilni lo dan tur ang dewa kal tlat mai hi chu aboi thak chuwang chuan ani dan anga kalpui mai hi thil chu a thain ka ria in ngei tlang ta kanom theina tur te in rem ta kanom theina tur te dan zam sa nuaya hian omela danina phalchin tila danina phallo chin tilo maila chu kan unau te eng ram tanga ron omte nena kanin lungrual the dan ber turani dan lo dewa kan ti chuan a thik to kan lo manga thinrim to kan omanga tin ale lamlan huang tau tel telanga chu chuan in lungrual lo nan na sa jok min thenang chuwangin a theila hian a harasat ma ngei hian ani dan turangin sumdo na te po lian taktakan kalpui ma in ani dan turang tak kalpui hi Farkawn khwa ka full support tak meu kalau pve atin idang zel te pon hi kan ti ngam ve tan tha ka ti ema man kan tar chu